Kongo, imvugo yuzuye urwango n'amacakubiri imaze igihe igaragara ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu baturage bakangurira abandi kugirira nabi abo bita abanyarwanda, yatangiye kugira ingaruka ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo abanyamurenge n'abanyamashishi. Iyo mvugo yiyongereye kuvaho inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Bunagana mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Uko iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ikaza umurego, niko ubutumwa butandukanye bwuzuye amagambo y'urwango n'amacakubiri bukomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo butumwa bukangurira abaturage b'abanyekongo kwica no kwirukana abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Abandi bagakangurira imbaga nyamwinshi gukora imyigaragambyo yo gushyigikira ingabo z'icyo gihugu zihanganye na M23. Bumwe muri ubwo butumwa bwatangiye kugira n'ingaruka mbi kuri bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Mu ijoro ryakeye ahitwa Kalima mu birometero birenga 100 n'umujyi wa Kindu, abacuruzi b'abanyamurenge bibasiwe n'abantu bari mu myigaragambyo, bica umuntu umwe, abandi bakwirakwira imishwaro nk'uko bitangazwa na Moise Byiringiro, umwe mu baturage bari Kalima. Habaye amasaha ya saa 9 bakora manifestation, abantu bayitangiye n'abapolisi bakina marshe basaziriza abantu ngo banje ngo abanyarwanda ngo banje ngo abanyamurenge bafata mugenzi wacu. Twari muri hoteli duca mu madirisha, twebwe turakira mugenzi wacu, baramufata baramutwika. Bari bafite imipanga, bari bafite amabuye, baramutemagura baramutwika. Hanyuma twebwe twari twahunze turiruka. Icyadutangaje nuko polisi yari irebera. Byiringiro Moise akomeza kuvuga yuko kubera uyu mwuka mubi wo kwanga abakongomani bavuga ikinyarwanda, hari hashize icyumweru abaturage batuye Kalima banze kugura inka zabo bacuruzi ngo zirimo uburozi bwo kwica abakongomani. Ariko habaye ikibazo muri iki cyumweru, baravuga ngo izi nka mutukuza ngo zirimo muri fazo twazishyize mu isuku. Habaye ejo mu gitondo nako hirya y'ejo babishyira kuri radiyo ya Kalima ngo bashaka inka z'abanyarwanda muri abanyamurenge ngo ziri mu isuku. Kugeza ubwo babitangaje kuri radiyo ngo inka zisubireyo turazanga. Hanyuma nibo baje gukora iyo manifestation, ariko batangiye kuvuga bavuga ngo izi nka turatuzana muri no kubica. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'intara y'Amanyema kuri ibi bibazo by'aba baturage bari guhohoterwa mu ntara bashinzwe, ntibyadukundira. Ariko Azarias Rubero wahoze ari vice perezida wa Kongo watabarije abo baturage bari Manyema yabwiye Ijwi ry'Amerika mu magambo make ko umuyobozi w'intara y'Amanyema yamubwiye ko hapfuye umuntu umwe, abandi babiri polisi bafite, mu gihe abandi batatu bo bihishe mu bihuru, ariko ubuyobozi buri bujye kubafataho bari. Uruvuza ngo Masenkade ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, asanga ubu butumwa bukangurira abaturage kwanga no kwica bamwe mu baturage bitewe n'ishusho zabo aribwo ntandaro zo guhigwa kwa bari abantu bari Kalima. Biraterwa n'ubutumwa bugenda buca ku mamedia hirya no hino mu gihugu cyacu, bahamagarira abantu kwica abanyamurenge cyangwa se n'abandi bose basa nabo muri iki gihugu. Niyo mpamvu zagize zafashe iya mbere, ariko izi school ntabwo zitangiye none, twatangiye kuzamagana kuva mbere. Hari abantu benshi muri Kongo, haba hano mu ntara yacu ya Sud Kivu, haba mu zindi ntara, kugeza n'i Kinshasa abanyapolitiki bamwe bakabivuga ntibakurikiranwe ntibahanwe. None zatangiye gutanga umusaruro bashakaga, abantu batangiye kwicwa. Uyu muntu yishwe n'abaturage mu gihe kuri uyu wa gatanu inama nkuru y'umutekano isohora itangazo ritegeka ko hafatwa ingamba zo gukumira ibikorwa by'ivangura no guhigwa kwa bamwe